ijambo Bollywood ryaramamaye cyane mu bantu bakunda kureba filime. Yumvishe Bollywood itekereza filime z'urukundo, abagabo bigira intwari muri filime n'ibindi byinshi. Bollywood ni sinema y'Ubuhinde. Sinema y'Ubuhinde yaduhaye filime nyinshi cyane kandi zakunzwe cyane. Reka turebere hamwe abakinnyi bo muri filime z'Ubuhinde Bollywood bakunzwe cyane kurusha abandi. Abakinnyi 10 bose nibo tugiye kurebera hamwe. Tujye kubana muri iki kiganiro yita Flash, hano turi kuri Flash Top TV. Twagiye. Duhereye ku mwanya wa 10 yitwa Shahid Kapoor. Filime yamuhesheje izina rikomeye yitwa Kabir Singhar. Hari mu mwaka wa 2019. Uyu mukinnyi azwi kubera gukina neza mu bintu bijyanye n'urukundo no mu buzima bw'abakundana bufite amarangamutima akomeye. Azwi cyane kubera uburyo akina indoto n'uburakari bijyanye n'uburyo bw'umwimerere, ku buryo wabona ko atari ibyo yishakishamo, ukabona ari ibintu akina kandi abikunze, abifitiye n'impano. Aho hari ku mwanya wa 10 bamwita Shahid Kapoor. Filime yamuhesheje izina nakubwo yitwa Kabir Singhar, yakinnye mu mwaka wa 2019. Ku mwanya wa 9 hari umukinnyi nyakwigendera Irfan Khan. Filime yamumenyekanishije ikamuha izina rikomeye yitwa Piku. Iyi filime yakinnye mu mwaka wa 2015. Uyu ni umukinnyi wibutse mu bintu bijyanye no gukina ari intwari muri sinema y'Ubuhinde Bollywood. Yubaha kubera ubuhanga bwe mu gukina mu buryo butuje kandi butuma abantu batekereza cyane ku byo bari kureba. Uyu twakubwiye ko ari nyakwigendera Irfan Khan, aje ku mwanya wa 9 mu bakunzwe cyane muri Bollywood, sinema y'Ubuhinde. Ku mwanya wa 8 hari umukinnyi witwa Ranbir Kapoor. Filime yamuhesheje izina yitwa Barfi, yakinnye mu mwaka wa 2012. Uyu mukinnyi ni urubyiruko, akina neza mu mafilime arimo urukundo n'amarangamutima. Azi ko bw'ubwitonzi n'ubushishozi bwo gutuma abantu bumva ibyiyumvo bya filime nk'aho bari kubireba live. Twamanutse ku mwanya wa 7 turasanga Ajay Devgan. Filime yamuhesheje izina yitwa Singham. Filime yasohotse mu mwaka wa 2011. Uyu mukinnyi afite uburambe mu mafilime ya action n'ubutabera. Azwi kubera imyitwarire ikomeye kandi ituje. Yitwa Ajay Devgan, we dusanze ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 hari umukinnyi wakunzwe cyane, nawe ntago waba utamuzi, yitwa Hrithik Roshan. Filime yamumenyekanishije ikazamura izina rye yitwa Krish. Yakinnye muri 2006. Afatwa nk'umwe mu babyina neza kurusha abandi muri sinema y'Ubuhinde. Yagaragaye nk'intwari muri filime zifite ubutumwa bwa siyanse n'urukundo, cyane cyane filime yitwa Krish, nta muntu waba utayizi. Hrithik Roshan agaragaye ku mwanya wa 6. Dukomeje kumanuka.
ku mwanya wa gatanu yitwa Akshay Kumar, filime yamuhesheje izina yitwa Kirat, yayikinnye mu mwaka w'1992. uyu mukinnyi azwi kubera gukora cyane ahuza urwenya, ibikorwa bya gisirikare n'urukundo. Akunda gukina filime zifite isomo ryo gukunda igihugu cyane kandi ntasige n'umukunzi we. Yitwa Akshay Kumar. Ku mwanya wa kane yitwa Salman Khan, filime yamuhesheje izina yitwa Blanch Bhaijaan, yayikinnye mu mwaka w'2015. Afite izina rikomeye muri Bollywood kubera umubare w'amafilime akomeye yakozwe. Azwi kubera umutima ukomeye mu gihe ari gukina filime ze, umutima wo gufasha n'imibereho y'abafana be. Yitwa Salman Khan, aje ku mwanya wa kane mu bakunzwe cyane muri sinema y'Ubuhinde tuzi nka Bollywood. Ku mwanya wa gatatu yitwa Aamir Khan, filime yamuhesheje izina yitwa Three Idiot. Iyi filime yakinnye mu mwaka w'2009. Ni umukinnyi w'inararibonye uhitamo filime zifite ubutumwa buremereye. Filime ze zose zikundwa kubera isomo ritangirwa mu izo filime. Arazwi cyane muri Bollywood. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukinnyi w'ikirangirire yitwa Amitabh Bachchan. Yakinnye filime yamuhesheje izina yitwa Sholay. Ni umwe mu banyabigwi mu mateka ya Bollywood wubatse izina mu myaka irenga 50. Afatwa nk'inyenyeri z'ibihe byose muri Bollywood. Urakeka ku mwanya wa mbere hari umugabo witwa Wiki. Dukomeje kubana, nitwa Furaji. Iyi ni Furaji Top TV nk'ibisanzwe. Reka twimanukire turebe umuntu ugiye gusanga ku mwanya wa mbere. Uyu nguyu ni tumuvuga uhita umuha icyubahiro, yitwa Shah Rukh Khan. Filime yamuhesheje izina yitwa Diwale Dulhania Le Jayenge, yakinnye mu mwaka w'1995. Iyi filime yitwa Diwale Dulhania Le Jayenge, yakinnye mu mwaka w'1995. Iyo filime yamuhesheje izina yitwa Shah Rukh Khan. Niwe mukinnyi wa mbere ukunzwe muri Bollywood yose, sinema y'Ubuhinde. Umwami w'urukundo wa Bollywood, azwi ku isi yose kubera impano yo gutuma abantu bumva amarangamutima y'urukundo mu buryo bwihariye. Reka nkubwire ko ibyo muri Bollywood tubirangirije ahangaha. Tuze guhurira muri action ya filime z'Abanyamerika, turebe abakinnyi babiciye bigacika muri filime z'Inyamerika. Ni muri Hollywood. Aha twari turi ni muri Bollywood. Yumvaga na Furaji. Aha twari turi kubyumvira ni kuri Furaji Top TV. Ubu uri kubona imbere yawe ni Furaji gukorera iki kiganiro. Aragushimira ko barakanze subscribe. Ciao ciao.